Amukuru gwokushtamisa Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza omuntebe kuba Archdeacon wa Kinoni Archdeaconare omulebezi wa Nkole gwawebemberamu omulerezi wa Nkole the Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa ogwo yahweraho omuhandiki w'obuleberezi Reverend Canon Edson Abasa Archdeacon obu ni mpamya kondo kwija kulinda ebiragiro by'obuleberezi obu we baraba kino nakuba mazire hebiro kandi kokureba okumwija it shows that you welcomed him when hatumwija kuchamiriza he's with you and you are with him in this ministry. Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza yaba Archdeacon 10 abwa Kinoni Archdeaconare omulezi wa Nkole district Nrampa enjeneza kuburwa omiringo yona teknologiya yizire kandi na method restaurant kozesa kucheka kugamba kwa Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza yasima obuleberezi bwa Nkole okumutamu bwesije yasima omukyala we Beth Munyaneza abo kumukwatiraho okureba ngo omurimo gwo kurunze njiri yakoraje ebyayakirire no konja amana ombyo bwegese entasi y'ekanisa n'abakristayo okora project zitari zimwe na zimwe okutungura ebyamagara okabura no konja kwikumba kristayo na mnonga bakuzere n'ebindi benji okutungura abayereza mu byekendo we turi kugurira burumuruka rebo y'umuruka ki ngana bakubasa motoka bakutunga intambura nunji toranwa kubasa abadikoni kimanyisa gwayikwa ombandi bona bakuyamba kutorana ngo beni wayibembera abandi kandi mwabure myaka mwenda umbuhereza umugandi twaza cyamugwana cyacho Uganda aho murembo rambara abakristayo bashaba konja kureta abana abojo bije omaramzo butosha ebyona byagambwa bakendera orterane renjiri ya Mothers Union urumazire biro bibiri alchamugwana cyacho Uganda Altera Noro basa no kamya omukago hagati ya Mothers Union kuruga St Philip's Church of Uganda omurkabare na St Peter's Church of Uganda chamgoranyi aho murembo rambara no turagera muturondo mwana wo mojo nishakagira akabura nishakabura aza ahibali bakazi bitu murahagerashi murahamanye ngero mutwasa asimo kumuraga ngabira shija bakunjibija tureba abashijo kubari mukirago tureba yana bari babasa konkama zimahanga natuzirisamani obumwe rukundo n'enkwatanisa nibyo byagamwa kabikuru amukorogo sima wano inaka kwate tukanisa abakure yitire kutoreka tetukishagaha ukatwereka kuti mutumoze twaza Anyakajo Church of Uganda bakazi 13 batahibwa omukigombe cha Christian Women Fellowship omukoro gwabemberamu Reverend Julian Akiliza wahweraho mulisa Reverend Apollo abareba abo kibina kitu ekyo ky'omutwe gw'abakazi b'abakristayo omulisa wa St Stephen Nyakayejo dinare Ankole Diocese omwizina ya tatitwe eyo mwana amerere mu kwera amen abemba bazaranga turimo kubasekutare okibina cyane abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Sunday K William